Number 3 uyaqhubeka we-7 roles of the teacher uthi teacher is a leader, administrator and manager. Lapha-ke othisha kahle kahle ey'koleni akusikho ukuthi bafundisa kuphela, babuye benze neminye imisebenzi. Njengokuthi ngoba iy'ngane eklasini kusuke zikhona, thola ukuthi ziyahlezi kusuka ku-30 ziyaphezulu noma ngabe ingakanani iy'ngane eklasini, kumele uthisha kumele akwazi ukumeneja iklasi lakhe. Njengoba elimeneja iklasi lakhe kumele futhi akwazi nokuthatha in ama-rules a-right for iklasi lakhe. Aselevelini ye-grade leyo. U-grade 4 nje awunikeza imithetho elingene neminyaka yabo lapho kwi-level yabo, hhayi ingafani yakwa-grade 6. Futhi uma sekuthathwa ama-rules, sekukhandiwa ama-rules eklasi, kumele akwazi uku-accommodate iy'ngane, kube democracy. Ukuze uma sekuphakanyiswa iy'phakamiso zama-points ukuthi iklasi lizoqhutshwa kanjani, ababehave kanje benziwa njani, abenza nje benziwa njani, okungafunakali kunjani, iy'ngane kube yiy'ngane lokhu ezikulethile bese kuyavota ukuthi kuyaphasa, ukuze umuntu kube lula ukuthi ngisho ngame sewuphulile umthetho kube lula ukuthi umkhumbuze bese ephanisheka kamnandi ehleka. Suke kungathi kuyadlalwa laphana, ukhunjuswa imibuzo ilokhuza ama-rules bese yahleka ngoba uyayibona ukuthi uwenza iphuzu, bese kuba nje umuntu ephanisheka kalula futhi kuhlukane kahle kumnandi. Othisha laphana ba-check ama-register ukuthi iy'ngane ey'khonane yiziphi ey'ngekho, bebhale nama-rules futhi bawapaste laphana bebone wonke umfundi. Thiwa othisha laphana ba-prepare ama-lesson, baba namafayili abo abawafaka khona la ma-lesson mase ba-prepare-ile ebe nama-ATP. Ama-ATP kuthiwa-ke ama-annual teaching plan okuvezwayo ukuthi sizowenzani, senzeni. U-CAPS document lo ositshelayo ukuthi sizofundisana kuleli viki, kuzothatha isikhathi esingaka, nanku ama-resources esizowasebenzisa, nakho esizokudinga, nakho esizokudinga. Ufake uCAPS-ke ufake nani nama-formal assessment-ke, kunama-formal assessment laphana okuwama-test nama-exam, okusho ukuthi lezi zinto lezi uthisha u-admin uthi seyibhalile iy'ngane awazi ukuthi athathe lezi zinto lezi ayigcine kuleya file ama-records ey'ngane. Bese-ke uthisha eletha phela ushintsho eklasini, uliletha kanjani? Uliletha nge-motivation nje. Iklasi lami cha ngizenzele imithetho esiyenzayo ukuthi abaklinayo baklina nini, iklasi lami lohleli nje libhoniwe licwebezela imithetho elethwa uthisha nengane yadevelopa laphana ukuthi ukuba clean kubaluleke kangakanani. Iklasi nje lishintshe libe lihle, wonke umuntu abe welcome eklasini. Ube creative nje nawe uthisha uzenzele izinto ezi-right ezokwenza ukuthi iheke ingane ukuthi ikuthande, iphinde ithande nesifundo esifundisayo bese iyaphasa iyaphezulu.